vinograd Hilandara. Koliki vinograd, čovječe, a? Gledaj ti ovo. Ovo je. Pa šta rade oni s ovolikim vinom? Jel prodaju to? Jel prodaju oni ovo vino? Šta? Ja hoću da kupim vino, znaš, i ulje i... A gdje je ta loza? Ja hoću lozu da vidim. E, to! To! To je ono što si uzeo. Znaš. Hilendar je dobio jer se rodio jedin paši tim od ove loze. I on darao. Znaš koliko darao? 10.500 hektara. 10.500 hektara darao paša. Znaš koliko ostalo sad od toga? Sad su to obrodili, otvorili drugi dva. Gdje su otvorili drugi? Da, pa čoče, pa tu su sve Srbi živjeli. Da, mlad vinograd. Ovo je napravljeno da se širi. Tako je ovdje vidiš, ovdje i sad vidiš koliko ti gleda lica, koliko ima voda. Višlje nižlje, znaš, prva glava, druga glava. Formiraš gišta. Da, vidi kako lepo da osunčeno. A drvo vidiš, to je učvršćeno da ojača. A dva donje koje se sljedeće godine ostavljaš, oni onda izbijaju, a ovo je stare sečiš, ovo je novac.